자, 로마서 8장을 보겠습니다. Ром 8-аас харъя. 로마서 8장. Ром 8. 로마서 8장 12절로 14절입니다. Ром 8-ын 12-оос 14. 예, 같이 읽어 보겠습니다. Хамтдаа уншия. Тиймд ах トゥ нараа бид өртнүүд мөн боловч махбодын дагуу амьдрахын төлөө байдаг махбодын өртнүүд бишээ. Хэрэг та нар махбодын дагуу амьдрал үхэн харин та нар сүнсээр биеийн үлсийг үхэлд хүргвэл амьдрах болно. Бурхны сүнсээр удирдуулж байгаа хүн бүр Бурхны хүүгүүд юм. 우리가 빚진 자라고 말씀하십니다. Бидрийг өртөө хүмүүс гэсэн. 우리는 복음의 빚진 자입니다. Бид бол сайн мэдээний өртөнгүүд. 예수님이 나를 구원하시기 위해서 생명을 드리고 피를 다 쏟아주십니다. Есүс намайг аврахын тулд амь насаа бүгдийг нь өргөсөн бүх цусаа урсгасан. 우리는 이 사랑의 빚을 졌어요. Бид нар ийм хайрын өртөө болсон хүмүүс. 빚을 졌으면 빚을 갚아야 되잖아요. Өртөө болсон бол өрөө төлөх ёстой шүү дээ. 빚진 사람이 자기 먹고 싶은 거 다 사 먹어요. Өртөө хүн хэрнээ өөрөө итгэх хүссэн зүйлээ бүгдийг нь худалдаж 가고 авах 싶은 여행 다 다녀요. явахыг хүсэн аяллаар бүгдийг нь алаа дуусгаж байна. 일할 생각이 없어요. Юусе ажиллах бодлого яваад. 돈을 모아서 빚 갚을 생각이 없어요. Мөнгө төгрөгөөр цуглуулаад өрөө төлөх дарах ямар ч бодлого яваад. 얼마나 악한 사람입니까? Гэсэн маш хормоо хүн гэсэн үг шүү дээ. 우리는 사랑의 빚진 자입니다. Бид нар чинь хайрын өртөө болсон хүмүүс. 이제는 이 빚을 갚아야 돼요. Одоо бол энэ өрөө төлөх ёстой. 빚을 어떻게 갚아요? Өрөө яаж төлдөг вүлээ? 여기 말씀하셨잖아요. Энээр хэлсэн юм тийм ээ. 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. Махбодын дагуу амьдрахын төлөө байдаг махбодын өртнүүд биш ээ. 육신에게 져서 육신대로 살면은 빚을 못 갚습니다. Тэгээ махбоддоо ялагдаад махбодын дагуу амьдрах юм бол энэ өрөө төлж чадахгүй. 이 말씀 속에 우리에게 뭘 알려줍니까? За энэ үг бидэнд яг юу хэлж өгж байна вэ? 우리 육신은요 싸워야 될 대상이라는 거예요. Бидний махбод бол дайтах ёстой дайсан юм гэсэн үг. 물론 이 그리스도의 몸이요 성령의 전이고 귀합니다. Итгэж хүний бие бол ариун сүнсний сүм, ариун зүйл. 건강도 지켜야 되고요. Эрүүл мэндэж би сахиж хамгаалах 운동도 해야 ёстой. 되고요. Спортоор хичээлэх 이 ёстой. 몸을 마음대로 쓰면 안 돼요. Тэр энэ бие махбодтойгоо хамаа намайг харьцаж болохгүй гэсэн. 근데 동시에 이 육신의 죄성은요 우리가 싸워야 될 대상입니다. Тэгээ нөгөө талаар бол энэ махбодын хүсэл тач бол бидний тэмцэх ёстой дайсан. 요즘 우리 시대는 어떤 시대입니까? Өнөө үеч одоо ямар үе болсон бilé? 자, 요즘 최근에 유행하는 말들이 있잖아요. Сүүлийн үед одоо тренд болж байгаа үг байгаа шүү дээ. 예, 화면 잠깐 За 보겠습니다. дэлгэц рүү харъя. 이 욜로족이라는 뭐 그런 젊은 사람들이 있습니다. Ёоло энэ ёолоод хариулагддаг залуу хүмүүс. You only live once라는 거의 약자입니다. За энэ you only live once гэсэн энэ үгний товчлол байгаа. 한 번뿐인 인생. Нэг удаагийн л амьдрал. 어떻게 하라? Яг гэсэн үг. 즐겨라. Зугаац. 하고 싶은 거 해라. Хийхийг хүссэн зүйлээ бүгдийг нь хий. 돈 모을 필요도 없고 Мөнгө төгрөг хураах шаардлага 먹고 байхгүй. 싶은 거 먹고 Итгэх хүссэн зүйлээ ид. 사고 싶은 거 사고 Худалдаж авах хүссэн зүйлээ худалдаж ав. 핸드폰 사이로 나오는 대로 다 바꾸고 Шин гар ус гарах юм бол уцаа саль. 남들 하는 거 다 하고요. Бусдыг хийж байгаа зүйлсийг бүгдийг нь дагаад хий. 해외여행도 가보고 Гадаад руу аялалд гарч үз. 다 즐겨라. Бүх зүйлсийг зугаац. 지금 우리 시대 젊은 사람들의 정신입니다. Өнөө үеийн залуу хүмүүсийн одоо энэ сэтгхүү байгаа. 여러분도 그런 사람들 속에 살아요. Та бүхэн ч гэсэн тийм хүмүүсийн дунд амьдарч яваа. 우리는 달라야 됩니다. Бид нар өөр байх ёстой. 우리는 욜로족이 아닙니다. Бид нар энэ ёолоод хариулагддаг хүмүүс биш. 단 한 번뿐인 인생. Цор ганц амьдрал. 이 삶을 주님께 어떻게 드릴까 우리는 고민해야 됩니다. Энэ цор ганц амьдралаа эзэнд яаж өргөх вэ? Энэ талаар бодох ёстой. 육신과 싸워야 돼요. Махбодтойгоо тэмцэх хэрэгтэй. 이 영혼을 인도하는 이들에게 주는 글이라는 작은 책자가 있습니다. За сүнсийг аврал руу удирдахчид зориулсан үгээд жижигхэн номын хэсэг байдаг. 이 전도자들에게 주시는 말씀인데 Сайн мэдээг тараагчдад хандаж хэлсэн үг байна. 저도 여러 번 읽었습니다. Би ч гэсэн олон удаа уншиж байсан. 꼭 목사 전도사뿐만 아니라 우리 그리스도인들이 전도자라는 거예요. Зөвхөн сайн мэдээ тараагч номлогчоор тогтохгүй итгэж бүх хүмүүс сайн мэдээ тараагч юмаа гэж байна. 그 책자를 처음 펼치면 나오는 시가 있어요. За энэ номыг дэлгэх юм бол хамгийн ихэнд нь гардаг шүлэг байдаг. 제가 이 청년 때 이 시를 읽고요. 정말 잊질 못했습니다. Би залуу байхдаа энэ шүлгийг уншаад үнэхээр мартаж чадаагүй. 이렇게 살지는 못해도 Яг ингэж амьдарч чадахгүй ч гэсэн 이 시의 내용이요 마음속에 잊혀지질 않는 거예요. энэ шүлгийн агуул сэтгэлээс ерөөсө холдоогүй. 그래 맞다. Тийм ээ зөв юм байна. 우리는 이렇게 살아야 된다. Бид нар ингэж амьдрах хэрэгтэй юм байна. 자 읽어드릴게요. Уншиж үгүй. Одоо бидэнд дэмий хоосон өнгөрөх цаг байхгүй. Хүний амьдрал ахаар гим нүглэн хаалганы өмнө бидний онжил шарлан унах навч адил дусал нулимсны дайндаж хүрэхгүй учраас тоглоом дохуу хийж дэмий хоосон өнгөрөх үе биш. Сэтгэлээ засаж эзний төлөө золиосон амьдрий гэж дахин шийдэх ёстой. Энэ амьдрал богино хэрэн олон удаа давтагддаг юм биш. Ганцхан удаа амьдран, цор ганц удаа. Тиймээс хэр зэрэг ариун байх ёстой вэ? Хорон мөчөөр хорогдож буй энэ ахар амьдралаа ерөөлийн зүтгэл зүтгэлээр дүүргэх ёстой. 한 번뿐인 인생. Цор ганц амьдрал.
시간이 지나가는데 Тэгээ цаг хугацаа өнгөрсөөр л 어떻게 살 것인가? яаж амьдрах ёстой юм бэ? 2025년은 지나갔습니다. 2025 бол өнгөрчихлөө. 되돌릴 수 없습니다. Одоо буцаах аргагүй. 새로운 한 해가 시작됐습니다. Шинэ жил эхэлсэн. 한 번뿐인 인생. Цоор ганц амьдрал 어떻게 살 것인가? яаж амьдрах ёстой вэ? 제가 청년에 올라와서 처음 든 생각이 뭐냐? Тэр би залуучуудад ороод хамгийн их бодогдсон зүйл нь юу гэхээр 신앙생활은 장난이 아니구나. итгэлийн амьдрал бол тоглоом биш юм байна. 교회 학교 때는 놀러도 교회 오고 Чуулганы сургуульд байхдаа бол тоглохын тулд чуулган дээр ирдэг байсан. 교회 친구들과 재밌게 놀면서 신앙생활을 Чуулганыхаа найзуудтайгаа сонирхолтой тоглоод итгэлээрээ амьдарчдаг байсан. 청년이 되고 보니까 Харин залуучууд ороод харсан чинь 대학생이 돼서 세상을 나가 보니까 оюутан болоод ертөнцээр гарахад 직장까지 나가 보니까 ажил хийж үзэхэд 신앙생활은 장난이 아닌 거예요. итгэлийн амьдрал тоглоом биш байсан. 한 번 잘못 총알에 맞으면 죽는 거예요. Ганц удаа л би буруу сумд нэгдчих юм бол үхэн. 전쟁터예요. Жин дайны талбар гэсэн үг байхгүй юу? 장난이 아니다. тоглоом биш. 농담이나 하며 보낼 시간이 없다 그 말. Зүгээр тоглоом дохуу хийгээд өнгөрөх цаг бидэнд байхгүй гэж. 여유롭게 보낼 시간이 없다 그 말. Зүгээр сул чөлөөтэй өнгөрөх цаг гэж байхгүй гэж. 한 번뿐인 이 삶을 어떻게 주님께 드려야 될까? 우린 그거를 고민해야 됩니다. Цоор ганц амьдралаа хэрхэн яаж эзэн өргөх вэ? Үүнийг бид нэр бодож тунгаах хэрэгтэй. 그리스도의 군사에게 가장 큰 적이 뭘까요? Христ итгэж хүний хамгийн том дайсан юу юм бол 이 게으름입니다. залхуурал. 여러분 우리가요 이 게으름과 싸워야 돼요. Хүмүүсээ бид бүхэн залхууралтай тэмцэх хэрэгтэй. 어떻게든 이 게으름과 싸워 나가야 됩니다. Яаж иж байгаад л энэ залхууралтаа тэмцээд урагшлах хэрэгтэй. 육신이 원하는 대로 둘 게 아닙니다. Махад юу хийн түүнийхэн дагуу үлдээх биш. 그러니까 지금도 졸리면요. Тийм л одоо ч гэсэн нойрмолтой бол 허벅지를 꼬집든지 자기 뺨을 때리든지 гуяа баздагсан ч одоо өөрийнхөө хацыг зоддгсан 혀를 ч 깨물든지요. хилээ хаздагсан ч 피가 나든지요. цус гардагсан ч 정신을 차리고 сэрэг ухаантай байх. 자기를 싸워서 이기는 것을 연습해야 돼요. өөртөө тэмцээд ялах тийм өөрийгөө тийм зүйл дасгалжуулах хэрэгтэй. 매일매일 육신과의 싸움이 있는 거예요. Өдөр болгон л махадтайгаа дайдна. 이제 울란바토르에 대학생 돼서 오면은 Улаанбаатарт оюутан болоод ирэх юм бол 큐티가 시작되죠. чимээгүй цаг эхэлдэг шүү дээ. 큐티 즐거워요? Чимээгүй цаг гоё байдаг уу? 즐겁다고 얘기 안 하죠. Них гоё юм гэж хэлэхгүй юм те. 참 어렵습니다. Хэцүү. 저도 이 대학 선교부 처음 시작할 때요. 큐티를 몇 시에 할까 이렇게 교제를 했어요. Миний өдөр ч гэсэн энэ их сургуулийн сайн хэмжээний багт ороод чимээгүй цагаа хэдэн цагт эхлэх вэ гэдээ хоорондоо ярьсан хөрлж байсан. 근데 몽골 대학은 8시에 수업이 시작한다는 거예요. Тэгээ монголчууд болохоор Монгол их сургууль 8 цагт эхэлдэг гэсэн шүү дээ. 한국은 9시에 수업이 시작해서 8시에 큐티를 했는데 Солонгос болохоор 9 цагт эхэлдэг байсан учраас 8 цаг чимээгүй цаг эхэлдэг байсан. 그래서 어떤 분이 이렇게 의견을 냈습니다. Тэгээ нэг хүн ингэ санал одоо өгсөн. 그럼 점심시간에 큐티하면 안 돼요? Тэгвэл зүгээр өдрийн хоолны цагаар чимээгүй цаг хийж болохгүй мүү? 12시 하면 안 돼요? 12 цагт хийж болохгүй мүү? 좋겠죠. Гоё те. 근데 안 돼요. Тэг болохгүй. 만나는 새벽에 걷어야 돼요. Тэгэхээр маанаг бол өглөө үүрээр хураах хэрэгтэй байсан. 아침을 드려야 돼요. Өглөөний цаг өргөх хэрэгтэй. 왜 큐티를 그렇게 이른 시간에 할까요? Яагаад өглөөний чимээгүй цагийг тийм эрт хийд юм бол 너무 힘든 거 아닌가요? дэндүү хэцүү шүү. 너무 피곤한 거 아닌가요? Дэндүү ядарч байгаа шүү. 육신과 싸우는 겁니다. Энд чинь махостойгоо дайдаж байна гэсэн. 그거를 훈련하는 거예요. Түүнд өөрийгөө дасгалжуулж байна гэсэн. 제가 대학부에서 이렇게 4년간 큐티 한 번도 안 빠진 분 시상하는 거를 밴드에서 봤어요. Тэр би бас оюутны хэсэг 4 жилийн турш нэг ч удаа өглөөний тунгаан бото таслаагүй хүн чанал өгж байгааг харсан. 제가 밴드 보면서 진짜 마음으로 박수를 쳐드렸습니다. Би тэр бэндээс мэдээг харсан сэтгэл төрөг үнэхээр баяр хүргэсэн. 그게 쉬운 게 Тэр 아니거든요. тийм амар зүйл биш байхгүй. 진짜 승리한 거예요. Жинхэнэ тэр хүн ялалтад хүрсэн гэсэн. 매일 큐티를 빠짐없이 나간 분이요. 신앙생활 승리한 거예요. Өдөр болгон тасралтгүй өглөөний тунгаан ботохдоо явсан хүн итгэлийн амьдралдаа ялалт байгуулсан гэсэн. 몇 명 전도냐 숫자가 중요한 게 아니라요. Хэдэн хүн сайн даруусан тэр тоон тийм чухал биш ээ. 그 사람은 매일매일 자기 자신과 싸운 거예요. Тэр хүн өдөр болгон өөртөөгөө тэмцсэн баг. 괴롭고 힘들지만 우리도 그 싸움에 참여해야 됩니다. Зовлонтой хэцүү ч гэсэн бид ч гэсэн тэр тултанд оролцох хэрэгтэй. 육신은요. 싸워야 될 대상이에요. Энэ махбод бол дайдах ёстой дайсан баг. 그래서 제가 청년들한테 또 자주 하는 말이 있어요. Тийм болохоор залуучуудад байнга хэлдэг бас өөр үг байна. 하고 싶은 게 있으면 멈춰라. Хийхийг хүссэн зүйл байвал түр зогс. 왜? Яагаад вэ? 그건 육신이 하고 싶은 거일 가능성이 높아요. Тэр нь махбодын хүсэл тачаал байх магадлал өндөр. 하기 싫은 게 있으면 Хийхийг хүсэхгүй зүйл байгаа бол 해라. хий. 저도 그렇게 신앙생활을 배웠어요. Би ч гэсэн итгэлийн амьдралыг тгий суралцсан. 내가 너무 하고 싶은 건요. Үнэхээр хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ бол 좀 고민해봐야 돼. эргцүүлэх хэрэгтэй. 이게 내 육신의 욕심 아닐까? Энэ юу нь миний махбодын хүсэл тачаал биш үү? 뭐 목소리 좋은 사람은 찬양하는 거 좋겠죠. Яг гоо дуу хоолой сайтай хүн сайн магтандуу дуулах юм бол болж байгаа. 찬양하지 말라라는 뜻이 아니에요. Магтандуу битгий дуул гэсэн үг биш.
내가 그냥 이것이 육신의 즐거움을 하는 것인가 성령의 소욕을 하는 것인가 따져봐야 됩니다. Гол нь би махбодоо зугаазуулсан бол үнийг хийж байна уу? Ариун сүнсний хүслийг дагаад хийж байна уу? Үүнийг би шалгаж үзэх 어떤 хэрэгтэй. 청년들은요. Зарим нэг залуучууд 하고 싶은 건 잘해요. хийхийг хүссэн зүйлээр үнэхээр сайн хийдэг. 하고 싶은 건 절대 안 해요. Хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээ огч хийдэггүй. 저는 그런 청년들은 미래가 없다라고 생각합니다. Би бол тийм залуучуудад ирээдүй байхгүй гэж бодож байна. 누구에게 미래가 있을까요? Хинд ирээдүй байгаа вэ? 하기 싫어도 하는 거예요. Хийхийг хүсэхгүй байгаа ч гэсэн хийдэг хүнд. 예수님이 기도하셨듯이 Есүс залбирсантай адилхан 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. миний хүслээр бус эцэг таны хүслээр болог. 기도가 왜 필요할까요? Залбирал яагаад хэрэгтэй юм бол 육신이 하기 싫거든요. махбод бол үүнд дургүй байдаг. 근데 하나님 뜻이거든요. Гэтэ бурхны хүсэл учраас 육신을 쳐서 복종시켜야 할 수 있는 거예요. бие махбодоо залхааж боолжилж байж хийх боломжтой зүйл. 그러니까 청년의 때는요. 하기 싫은 것들을 골라서 해봐야 돼요. Тийм болохоор залуу байх үед хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээ сонгож хийх ёстой. 하기 싫은 것은 하나님의 뜻일 가능성이 사실 높아요. Хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйл нь бурхны хүсэл байх магадлал өндөр учраас 근데 육신이 싫어하는 거거든. махбодын цааргалдаг зүйл гэсэн үг. 우리는 하나님의 뜻대로 순종하는 것을 배워 나가야 됩니다. Бурхны хүслийн дагуу дуулууртай хандхад суралцах ёстой. 그게요. 그리스도의 좋은 군사로 훈련받는 방법이에요. Энэ бол Христийн сайн цэргийн хувьд өөрийгөө дасгалжуулах нэг арга юм а гэсэн үг. 여러분 하기 싫은 거 하나님의 뜻이라면 해야 됩니다. Хүмүүсээ хийхийг хүсэхгүйсэн ч гэсэн бурхны хүсэл бол хийх л ёстой. 큐티 가기 싫죠? Өглөөний тунгаан ботод явахыг хүсэхгүй байгааз. 대답 안 하네. За хариулт байдаггүй. 가고 싶어요? Явахыг хүсэж гэнэ үү? 육신은 싫어해요. Махбод бол дургүй байдэн штэ. 그러니까 참여해야 되는 거예요. Тийм болохоор оролцох хэрэгтэй гэж байна. 새벽 5시에 일어나는 거 누가 좋아하겠습니까? Үүрийн 5 цагт босоод хин дуртай л байв гэж. 근데 육신과의 싸움을 우리는 해 나가야 되는 거예요. Гэхдээ махбодтойгоо тэмцэх тэмцлийг бид нэр үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. 자, 두 번째 싸워야 될 대상이 세상입니다. За хоёр дахь дайдах ёстой дайсан бол ертөнц. 우리는 세상 속에 살아요. Бид энэ ертөнцид амьдарч байгаа. 근데 우리는 세상과 싸워야 될 사람입니다. Тэгэхээр бид нэр ертөнцид дайдах ёстой хүмүүс. 자, 로마서 12장을 보겠습니다. Ром 12-оос харъя. 로마서 12장 Ром 12. 일 절 2절입니다. 1 2 дугаар ишлэл 예, 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншия. Иймд ах トゥ нараа Бурхны өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн гуй. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун дахил болгож өрг. Ингэн та нарын сүнслэг мөргөл мөн. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинжилж өөрчлөгдөх тун. Тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 구약 시대 때 제사장들은 양이나 소나 깨끗한 짐승을 제물로 바쳤습니다. Тэгээ хуучин гэрээнүүд дахилж хүмүүс хонч юм уу ямаа ч юм уу совггүй амьтныг дахил болж өргөдөг. 신약 시대 구원받은 그리스도인이 제사장입니다. Харин шин гэрээнүүд аврагдсан хүнийг дахилж хичгэлж байгаа. 구원받은 그리스도인은 뭘 제물로 바칠까요? Аврагдсан итгэгч хүн юуг дахил болгож өргөх ёстой вэ? 다른 데서 찾을 필요 없죠. Өөр газраас хайх алба байхгүй. 우리 자신을 거룩한 산 제사로 드리라라고 하셨어요. Өөрсдийгөө амьд ариун дахил болгож өргөө гэж байгаа. 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. Бурхны таалдаг тааламжтай амьд ариун дахил болгож 너희의 өргөх. 드릴 영적 예배니라. Ингэн та нарын сүнслэг мөргөл юм а. 청년의 삶을 하나님께 드리는 거예요. Тэгэхээр энэ залуунаасаа Бурханд өргөнө гэсэн. 어떻게 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드릴 수 있을까요? Яавал Бурханд тааламжтай амьд ариун дахил болгож өргөх вэ? 2절에 보면 Хоёроос нь харах юм бол 먼저 해야 될 게 있어요. эхлээд хийх ёстой зүйл гэж байна. 너희는 이 세대를 본받지 말고 Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй. 여러분 정말 여러분이 그리스도의 좋은 군사가 되려면요. Та бүхэн үнэхээр Христийн сайн зэрэг болоо л гэж байгаа бол 이 세대를 본받지 말아야 됩니다. энэ үеийн явдалд нийцэхгүй байх ёстой. 우리는 세상 속에 살지만 Бид нар ертөнцийн дунд амьдарч байгаа ч гэсэн 세상에 휩쓸려 흘러 떠내려갈 사람들이 아니고 ертөнцид туугдаад явах хүмүүс биш. 우리는 세상을 거슬러 올라가야 될 사람들이. ертөнцийг сөрөөд дээшлэх ёстой хүмүүс. 물고기 중에 그 강물을 거슬러 올라가서 알을 낳는 물고기 있죠. Загсааны дундаас ч гэсэн урсгал усыг сөрөөд өөрийнхөө төрсийг шахтаас загс үйдэн штэ. 물결을 따라 흘러 떠내려가서 죽는 게 아니고 Урсгал усны урсгалыг дагаад шууд өвхдөг загас биш. 물을 거슬러 올라가서 알을 낳아요. Урсгалыг нь сүрж очоод өөрийнхөө төрсийг шахтаа загс. 세상을 거스려 살아가는 거예요. ертөнцийг сүрж амьдрна гэсэн үг. 그리스도의 좋은 구사는 세상을 거스리는 Тэр 사람입니다. Христийн сайн зэрэг бол ертөнцийг сүрдэх хүн бэ. 여러분 세상 속에 삽니다. Та бүхэн ертөнцид амьдарч байгаа. 여러분 세상이 여러분을 사랑합니까? Тэгвэл ертөнц та бүхэн хайртай юу? 아니면 세상이 여러분을 미워합니까? Тэгвэл ертөнц та бүхнийг үзий ядаж байна уу? 여러분은 세상에서 사랑받는 사람입니까? Та бүхэн ертөнцид хайрлагддаг хүмүүс үү? 그 사람은요 좋은 군사 될 수 없어요. Тэр хүн сайн зэрэг болох боломжгүй. 세상에서 우리는 미움을 받아야 될 사람이에요. ертөнц бидэрийг үзий ядах хэрэгтэй.
구원받지 않은 세상 친구들이요. 우리를 좋아할 수가 없어요. Аврагдаагүй ертөнцийн найзууд биднэрт дуртай байх ёсгүй. 왜? Яагаад вэ? 우리는 구별되거든요. Бид нар чинь тусгаарлагдсан хүмүүс. 세상과 충돌하거든요. ертөнцтэй мөргөлддөг хүмүүс. 우리 머리를 이렇게 쓰다듬고 있는 거예요. Бузар сүнс бидний толгой илээд байгаа байхгүй юу? 아유 잘한다. Сайн байна. 그래, 너 구원 받았지만 세상도 좀 즐겨. Энд чи аврагдсан ч гэсэн ертөнцөөрөө зугаацах хэрэгтэй шүү 너무 дээ. 답답하게 살지 마. Ийм давчмаар амьдралаар амьдарч яах 세상 гэдэг. 아이돌도 좀 듣고 Энэ ертөнцийн айдуулын дуу сонсоод 재밌는 것도 보면서 сонирхолтой зүйлс үзэж хараад 뭐 원하면 이성교제도 좀 해도 되고 хүсэх юм бол бас эсрэг хүснэнтэйгээ нөхөрлөж найзаа явж болно шүү 뭐 дээ. 징계 받을 수도 있지만 Яг салхижуулт авч болох юм. 너무 걱정하지 마. Хэд санаа зов 한 шаардлагагүй. 3개월 징계 받고 돌아올 수 있어. Нэг 3 сар салхижуулт аваад буцаад ирж болно. 네가 원하면 언제든지 신앙생활은 가능해. Чи хүсгэл юм бол хизээч хамаагүй тэлэр амьдрах 이 боломжтой. 세상을 놓을 순 없잖아. Чи чинь ертөнцөөс салах боломжгүй шүү дээ. 바보같이 살지 마. Ингэж тэнэг хүн шиг амьдрахаа байлаа. 마귀는요 계속 속상입니다. Байнга л ингэж бузар сүнс чинэж байгаа. 그 마귀가 쓰다듬어 주는 그 머리 그 밑에 머리 대고 있겠습니까? Та бүхэн дээр бузар сүнсний алганд өөрийнхөө толгойг тавиал сууж явах уу? 끊고 나와야 돼요. Түүнийг таслаад гажрах хэрэгтэй.